Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Sembut Menteri Rangba Jong Kajela Ubak Preston Tensong Balong Ru Chairman Jong Regional Committee nak bentak Ribuhai District ulakam bagi pu Likisnong kibahab akathan blok 2 kathan kebadan padang kejinga ka Japut kidai kibahab sya uput usam Jong Kajela Assam ha kejinga keren bagi la pathai kubor hakakat santerik nok pra arajar puar Ubak Preston loong bak Sorkar Meghalaya kadang dan padang kejinga keren bak Sorkar Assam ban pen phai biang sya Kajela Meghalaya hakabai day bat ka jingai beteng jong Sorkar Assam ban kuntur put sa menta ke kenti sakasnong saw lom dorbar kabala pensier mensia mi kipat bat nong sakasnong na ka jing pen ibor jong kipulit Assam ban twet ru wat yakinoi lam snong hadian ba ka jingkier sainar jong ke Sorkar Assam kala sya pen kelem uba prestun lo yathu ba ka jingai kendu bat menteri ketnat kampo yeng jong kari India u Amit Shah ka jingai keren kala long ka pasai bakat ba 4 la bani penbet ya uput usam unsa batha ya Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam bakim dai ban penthut ya kayat kayang bat katre kata jengki pat ba limni ban bu ya ki bor pulit ki ba penting pen smiet ya ki pat ba hakani ko nilai banyak kendu yo Amit Shah nilai akren syai kedar haba ngim patla banyak penbet uput usam ba unai ka instruction ya ka Assam bat yang i ke Meghalaya bangim dei ban pentut ya kayat kayeng katre kata jong kini ki atli ki jela jongi ki pai ba masuk song jongi jela jongi bat ru ba ndei ban bu ya ki forces ban penting ban pensme ya ki nong song song la da pi ong pulit Assam ne pulit Meghalaya kata kadai ke binarai bat ngila IT ru ya kini lengba ka district administration UDC SP jongka Ribuhai pun Ukraine bat UDC SP lakadei jong karbi anglong lakadei jong kaneka urban ne kuati ni IT hati bakin ya le de kawe ka bang sukwa ban ong kolong tangan ni ka bang apil kolong iya kinong song song ni wa teng pi hakaji trikam jong ki la se de ka kam personal ubri ka badon ka ten re ka penmi issue sa ka jing ban long ka communal class ten re nga apil kin la ba snong ni kinong song snong kam tam ki bor snong bor tau snow ba badde la kam yek nok song jing na mar teng ka don ke jing sim ko tang na komentale se yasun bat nur badno sa Assam leni tangbu Assam don jing yasun bat nur badno semekela kan create ya kan ka issue problem thing like keren ya instruction ya kan district administration bakin ya don ke jing ya so tu jumut bat ba kata ke jing ya wat ke jing ya kan kem ka ne katai mar katu ka de ka ai dengan sombon omba ndai ban cross pada ya kelimit hakaban pelong ya kinong song jongi lani kinong song jong Assam ban koi sa kajing bom ya so mangin inri ko ya kata ning la de prai bangin bu ya kata border outpost ke border outpost bertarung ila pa identify haka district administration la UDC SP rengkat bat kini ke rengkat bagi bos nong bertau dia maki kin identify hanoi jakai bangi de ban bu tang ma ko mongo ngepi mental lagi keren di ke blok 2 kan mau ke blok 2 habis Assam ngan persai biang sisi nama don ke bestu bakla kitu ki khat pra plus south li kisno katu ka hab Assam madon we urang ba apa persotu bakla khat pra plus south nagara dawi ai ka lis seti Assam bakalis kolong bakani ka hab ke blok 2 abang blok 2 kamut hab Assam ngimdai berseru bakla ta nama don ki berseru bakla ki ong jaj bangila pha ka lis Assam kamut ka hab mekala kampedai gumta karena kadang hab kaji keren jongi kadang yaj bat bahabangi ya keren kaji keren ndai bangi ong don ke differences ndai bat ong bangi don ke dispute permanent ndai border outpost BOP bat PO P kaya phe mo ke police outpost bat ke border outpost kaya phe di yemta belingi ong bangin bu ya kadika border outpost kalau hak itu kijaka ke belong sensitif amal bangi kwa ban penting na bagi nong song snong kinum don kanu kono ke uri-ura lani kan don ke jing song sup ke jing song singan na daung ya rai bangin bu ya kadika border outpost nrei la pi ong ya ke police station lani ya ke police outpost kata kaya la ke jong ke beta tinggal rai na kena Sorkar ba
hak itu ki area ki belum sensitif ngin bu ya kini ki border outpost ko mangilek mentah po mukro Moral post. iya ke border pi ke border outpost ngau pi mentah ka kijingi penbet kadang ya kijingi keren kadang ya hapdeng jong ka disengasin bat kini ki no bat kinang rambas nong bat usi bat kahima hang no kejakaban mo ten rekan ni ngau pi ka border outpost ka de temporary mereka police outpost pada kabalong permanent. Kapag squeeze king la man tiu siya ka police station.